August ni somni pasari sang ni somni pali thole ania nia bazar thir tu te chibai ule Israel le Hamas te inkara inkaha inrem na nei tuma in biak na nei chu inrem na nei lawin an toble taria Egypt kho pui kairoa in biak na nei chuan inrem na kongjong tu ten rot na an nei enge mozata Israel le Hamas te hi an inrem theilo ni in Reuters chuan an soi hetila hian US official he in biak na telve aming tarlan lo chuan kairoa in biak na hian inrem na nei theilo ma se atha zongin mason na ni in soya inrem na theinan working group te chuan ma an la chun zom zel don ni in na soyani kairoa in biak na hian USA Egypt le Qatar ram shruai tu te kai shruaina Hamas le Israel aiwa te in biak na hian Israel in Egypt le Gaza in rinalaya Philadelphia corridor KM som pali le achan ve thui in kalpo na kongjim taka Israel sipai te duty tir ve ni se tian rot na chu Hamas howin an pom theilova mediator ten rot na shan an nei chu Israel in an pom theilo thunga Israel hian Gaza strip lai taka Netzarim corridor po an sipai te duty ve se ti in an rot boka Hamas lamin an pom lo chiang hle bok Hamas te chuan Israel hian ma in Philadelphia corridor atanga an sipai te lak chu an tiam to an su le ani an tia Hamas official Osama Hamdan chuan July ni nia in rem na kan nei to tidang lama rot na thar reng reng chu kan pom theilo ati ani furwa tuyen don na sata wangin Thailand rama chuan tu hnaya tuilian le leitola wangin mi somni pani an thi ni in nimin khan Thailand ram disaster official te chuan an soya mi somni pani lai an thi ba ka hian hliam tur mi som pakua omin ni som liam ta chung khan province sang som pathuma mi pui sing thum chuang te chu dinmun har sataka anding ni in an soibok Thailand ram Department of Disaster Prevention and Mitigation te chuan tuilian le leitol wanga thizinga som te chu karma sa a Phuket Island a leimin wanga thi an ni antia anjinga hian Russia mi nu pa antel antibok Thailand ram ko pui Bangkok ko pui dai fe ma cheng tui pui hnaya te chu mun sang lampan tu Russia ti ran ni a nimin khan Pakchong district a nathok mek mi pathum churel kongata na leiver chimin adel ni in nan soya heng mi te hi Chinese pani le Myanmar mi pakhatan ni anti Russia le Ukraine te chu drone mangin anin do meka nimin khan Russia in drone manga be ina wangin Ukraine mi panga an thia hliam po anom nual an tia Ukraine po in Russia ram Saratov bial chu drone mangin an beya mi pali in hliam an tuar an tibok cholni zana tanga nimin chun thleng khan drone manga in be na hi an chun zoma Ukraine official te soidan chuan Russia hian Ukraine ram khochak chimle marle an ram laili lai te chu drone mangin an runa chumi nuwa cruise missile le ballistic missile mangin an chun zom ni in an soya Ukraine ram zat ve lai chu hebe na hian atuam ni in Ukraine ram Prime Minister Denis Shmyhal chuan asoya telegrama aposa Shmyhal chuan ral thuam chi sang drone cruise missile le supersonic missile te an manga mitam tak thi le hliaman omani atia Ukraine ram laili Dnipropetrovsk bial governor Sergei Lysak chuan mipakum somruk pakomi athi ti asoya Zaporizhia governor Ivan Fedorov po in civil mi pakhata thi ti asoiboka Lutsk apo Russia beina wang hian mi pakhata thia mihring chen na in pakhat le sarkar building pakhata chiani in Mayor Igor Polischuk chuan asoibok Lviv bial governor Maxim Kozitsky po in Russia beina wang hian an bial chunga power supply khailak ni in asoya Kiev bial po Russia hian power supply mun an beya mi pakhatin hliama tuara power le tuilama harsan nan tok ni in Kiev khopui Mayor Vitaly Klitschko chuan asoibok Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia drone le missile te ka thlakna tur hian Europe ram te chu in do thlona manga puiturin angenani hetila hian Russia lampo in be an tok ti an puanga Saratov a hian chen na in engemaza drone manga be ani wangin mi pali in hliam an tuara Saratov khopuya in chongsang pakhat chu drone manga be ani antia Russia ram Ministry of Defense chuan cholni zan le thotran ni inkar chung khan Ukraine drone somni pani an kap thla ni in an soi
Russia le Ukraine hian civil mi te chen na hmun an beilo ni in an soi ve ve a Indona hne nan chan thei nan sarkar hmun poimo chau anin khoi sak ni in an soi ve ve ani Africa khomol puilama po boina aom vereng boka Nimin Khan Mali ramatang independence solmek Tuareg majority group te chon Mali ram marlam Tinzo waten kuwa Mali sarkar in drone mga abe na wangin mi som ni pakhatan thia Thijing a hian no pang som pakhatan tel an tia Drone te hian damdoi dor pakhat le mi pui om khom na lai hmun khat an be ni in an soya hliam pon tam hle ni in an soi Mali sipai te chon drone mga helpol an be thu hi Mali TV a an puangani July thakhan Tuareg pol te hian Mali sipai le Russian Wagner group te an be na Mali sipai somli pasari le Wagner sipai somriat pali an that ni in an soya Hemin hu lokhin Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Mali sarkar le sipai te chuan pui don ti apuang hala Mali sipai te chuan Wagner group te hi Mali rama hian ral do tur nilovin an sipai te training petur chawin an om ni in an soi Mali ram marlama hian Mali sipai te an tlem hle a chu wangin Tuareg helpol te be nan po drone an mangna sa ni in soyani a tunhaya Mali sipai te chana chiat dewa wangin Civil mi po thliar lawa be na hi Mali sipai ten Tuareg helpol te laka phuba an lakna ni a ngai ani Mali rama hian kum sang ni som ni khan sipai ten sarkar ding lai paithla in ro an rela an rampum pui thunun tura ma an lakna konga an la hlo tling theilo ani Pakistan ram chimthlang lam Balochistan province a chuan helpol ten rel kong le motor kong pui an be na wang le Pakistan sipai ten an beile na wangin mi somruk chuang an thi ni in Nimin Khan Pakistan official te chuan an puang Pakistan ram chimthlang lam state Balochistan hi ram leilung ho satakani a Balok Liberation Army BLA te chuan Pakistan ramatanga in lak hrantumin hunrei tak chung chu buainan siam to thina tunhaya ero hetianga chet na hi an nei khat ta hle a tunan chet na hi kumtam tak chunga an chet nat berani a Pakistan ram Interior Minister Mohsin Naqvi chuan BLA te chet na hi rohman na thatak ne chet na ni atia cholni le thotan nia Pakistan sipai ten an beile na firfiak pol mi som pani than ni atibok Pakistan sipai te chuan BLA te an beile na hian sipai le police som pali in nun nan chana firfiak som ni pakhatan that ni in an soi ve thunga BLA te hian cholni zan khan highway bein bungrophur le mishingphur bus te an suama motor somthum pangalai halin mi somni pathum man thata Quetta a rel kong Pakistan ram hundang nena inkalpo na le an ram then om Iran nena inkalpo na lai chu BLA te hian an bom chia ni in Pakistan Railway official Muhammad Kasif chuan asoyani Nimin Khan Pakistan police te chuan rel kong leibula ruang parukan mu thu le tu tenge an ni an la hriat theilo thu an puanga firfiak te hian rel kong le motor kong puyan be ba ka hian Balochistan police le sipai te hmun an be boka mi somin nunna an chanani Balok Liberation Army BLA te chuan rel kong le motor kong pui be na hi an ti nge ani thu an soya nasa zo ka chet zelan tum thu po an soi ngalani tarlan to angin BLA te hi Pakistan rama helpol lian berni in kumtam tak chung Pakistan sipai te an do to a tuna hian Balochistan independence an sual mai ba ka an state a leilung hausak na chu aram mi terem ti na tel lawalak chu tum mekani ti in an lung oil lawa gas le mineral resource sang lak chu tuma be na na thok tu China company te po an state atanga chuak turin an hriat tirani Pakistan ram Prime Minister Shehbaz Sharif chuan hetianga boina le harsat na thlen tu tharum tho tu te hi Pakistan sipai ten na takin an bele don ti asoya Nimin Khan China sipai ho tu General Lee Kyo-ming le Pakistan sipai ho tu Asim Munir te chu anin bia na chungchang ro thu chu siam ani lo thungani Cholni Zan Khan BLA te hian Musakhail highway ya motor lo ti dingin lirthaya chuang te chu motor atanga chuktirin an ID an en saka an kap hlum zuya motor pon hal ngal boka BLA te hian Pakistan sipai civil mi anga inchei danglam an zonga chutiang an mu te chu an kap ni in an soya
Pakistan ho tu te chuan BLA te tha tak te hi sipai nilawin civil mi an ni an ti thung. Balochistan hi Pakistan state zinga lian ber ni ma se mihring an tlem hle a. Iran le Afghanistan nena Pakistan in ri na lai ni in Pakistan sarkar hnuaya mason na in a thleng phamang lo ani. Bazari lo thira wangin kan lo me.